German main battle teng Ukraine nena an pek tur Leopard 2 main battle teng le Russia teng T-90M hi indona khoi jok nge ding changang dogfight a khoi jok nge ne na changang hria ta cha kom hle chu tiang lam hoi chuan tun video chu ti chhuak kan tuma kenin thutluk na siam kan tum lova kan suina enga tangin ngai thatu ten ngai dan kan siam don ya German Leopard 2 hian Ukraine a Russia T-90M a machona ni chuan khol chu khol ani a apoimo ma saber chu khol en kol tu mi hring te hian ni crew te hian chanvo poimo takan nei ani lom ni eng anga khol tha po mi hringa zirin atangkai lo maya chuti rualin crew te thiam na in ang theu thewa khol theina nga chuan na athok na sa jok nge yang hanin machon ta se teng crew te hian chanvo poimo takan nei dona achang chuan history in afin fiangin ral thuam thatak in ya wang mai khan ne na ichang ngei don tina ni chuang lo German Leopard teng khal turin Ukraine crew te training pe kan ni don to boka hei hian teng crew angin ton hriat nei ma se technology thar hriat ngai lo le khoi ngai lo tluk zet an machon don tina ni teng khal kwal le man konga anti sual theina chu an khingpui Russian te a in atam don jok tina ni Leopard 2 teng hi achak thua chuan achak zoka German teng horsepower hi sangkhat zanga ani lain Russian teng hi horsepower sangkhat za somthum ani Leopard hian 12V MTU cylinder diesel engine amang chedran chungchang German Leopard hi Russian T-90M a in a chechak zoka a cherang zoka a maneuverable sang zoka ni T-90M ang lo takin Leopard sian transmission tunlai zoka na ya chu Rems HSWN354 ani engine chaktak le Ukraine leilung din huna chuan tunlai transmission mang hian German teng hian darkar khata KM somsari panga thleng atlan theidona Russian teng ero chuan darkar khata KM somruk thleng tlan thei thung turani hei hian Leopard te hi maneuverability thazo ka peya Leopard ground specific pressure indicator hi T-90A ina thadeu hlek bokani German Leopard siam thar 2A6 US dollar magtadwai som borvel ni inan soya 2A7 pei chu hei ai hian atole zual sangthum zaruk vel Leopard hi an siam chuak to a seizong hi fit somthum pani point pasari vel ni in awang lam hi fit som pani point pathum sanjong fit kwale interior tani crew pali ten an en kola commander operator gunner le loader te an ni heti lai hian Russian T-90 hi dollar magtadoi nga atanga magtadoi ruk inkar vel ani ve thunga sangkhat zakwa sumkwa pani atanga an siam chhuwa tan ni in tuna hian sangkhat bor vel an siam chuak to fit somthum pakhat point pasari ni in awang lam hi fit som pani point panga ani a sanjong hi fit sari le point pathum ani a crew pathum ten an enkol thunga ni armament German teng hian rain metal siam silai lian RH-120L 44 120mm round manga Russian T-90M hian 2A46M 125mm round smooth bore gun amang thung teng pani hian secondary armament an nei ve a T-90M hian silai thaveng 12.7mm round cone heavy machine gun pakhat le 7.62mm round PKMT belt fed general purpose machine gun avwa thei bok heti lai hian German ho hian Leopard tareta hian 7.62mm round MG3A1 pani emo 7.62mm FNMAG pani emo an mang thei bok ani ral thuam an man te hi an chakna berani mase engemaw chen chu mi hring ni lovin an man ral thuam te hi thutluk na siam tu an ni ve chok
German Leopard sian meter sang thum zanga a projectile a kap theya T90M hian meter sang ni a hla a kap thei thung Russian tank silai thaveng caliber lian zok hian meter zanga nuam sa in a kap thei bawk ani armor tank pahnih armor hian danglamna an neya German Leopards multi-layer armor hi high hardness steel le ceramic component manga siam ani a Russian armor Russian tank pho hi special alloy le composite material manga siam ani thung a thave ve Tren khat chuan Leopard sian chaklo na sapan na laya nei ni in an soya hei hi a bot le teng hnung lamani chuta chuan tuam tu khong tu atam lova masera sian teng po a hnung lam hi apang le a hmalam anga tuam khong lu tu ka ni bik lova mase German teng ai chuan an fun cha thung ani ani na taka chuan teng ka na missile hi an thato khopa teng thamang kheng po kap che thei turin darput missile le drone manga ti chet thei vek an ni tho ti ero hria ila heng teng pahnih hi melma teng ka na projectile na ka chuan an che thei nge mai Ukraine Indona hian T90M ang chi teng an tal na sa a an vok lal len ani bera Russian teng te hian Indona man hruai viava Ukraine hian teng tha an nei lova Soviet hun lai teng an kol that ber chu T75 ani T75 upgrade chu T90M ani ti hria ila Ukraine rama hian Leopard 2 hi ala chetlam yo lova chu wangin soithia mahar mase Syria rama chuan Syria kho chaklam albab kho pui bola Indona Turkey sipai te hian Leopard teng pathum an chan to a heng teng te hi Leopard 2 an niya Russian main portable anti-tank missile in han kap chia ani khoi jok nge chungnunga irin tak teng panhi hi dogfight in hanin machon ta se tuin nge thu nei na changang ngai tu a har sa khop mai teng panhi hian statistic in nangan nei ve ve a anin dor tok thial don view mai an panhi hian advantage engemaw zat an nei ve ve boka Russian teng hian nena achanga ni chuan Ukraine crew te technique lama an la thiam tok lo wanga ni mai thaya teng khol chungchanga chuan khai khin ton ve ve pon anin dor tok hle chu wangin teng crew te a an chakna tur chu ain ngat thui view don ni in alang German teng po hian nena an chang theya chu tianga ni chuan a maneuverability that jok wang a chet ran le tlan chak jok wang te po ani thei nge yang in ngai dan te han soi te ule